Yes, igitondo cyiza kuri mwebwe mwese mudukurikiye hano kuri Scott TV show turabasuje aho muhereye mwese tubifuriza amahoro aturuka ku Mana twizera ko mumeze neza twebwe turashima Imana. Uyu munsi rero ni posho itariki 15 z'ukwezi kwa 8 2026 aho tuye kugezaho amakuru yacu yo muri iki gitondo tubwira uko akarere kabyutse. Amakuru yacu n'undi tuzaza kuyahera musozi miremire y'umurenge nundi muri teritware ya Binembwe ndetse no mu nkengero zaho tuzo kubitira mu mushasha ndetse n'andi makuru avugwa hirya no hino impande zitandukanye. Nanone kandi sindije nyine ndi kumwe na mugenzi wanje The King, reka tumwikaze n'undi twinjira no makuru yacu yo kuri uyu munsi wo kuwa gatanu. Tugwaye ikaze bwana mu makuru. Urakoze cyane bwana Scott, waramutse. Tujutse neza, mumeze neza? Tumeze neza, reka nanjye nsuhuza abantu bose badukurikiye muri kino gitondo cy'uno munsi. Ni kuwa gatandatu zitanu z'ukwezi mwaka wa 2026. None kandi tubahereze ikaze mu makuru yo muri kino gitondo cy'uno munsi aho turi kubabwira amakuru abyuki tunagere no kundondo ndetse na hano mu mushasha wose za Fizi na Baraka turagereza Kalehe ndetse na hano Uvira turaza kubabwira imirwano yarayi habereye hakurya ndetse kugeza muri za Plaine de la Ruzizi ibintu biri kuvugwayo. None kandi turaza kwambuka Gotamasi bitigere muri Hollande tubabwire ikirego cyarezwe Kisegete ndetse na Neva president w'u Burundi. Turaza kubavira imuzi n'umuzingo ni mukanya gatoya. Rero Scott, reka nguhereze ikaze. Wabyutse neza? Tujutse neza. Uyu munsi ni posho twinjiye muri weekend aha abantu benshi baje mu makwe abandi bakaja kuryosha nk'ibisanzwe. Rero twebwe umunsi tuzukiye mu kazi nk'ibisanzwe turamahoro turashima Imana bwana munyamakuru. Urakoze cyane, reka amakuru yacu tuyahere muri bino bice bitandukanye by'imisozi miremire y'umurenge. Duhera amakuru yacu mu Binembwe muri kino gitondo cy'uno munsi babyutse neza. Gusa none kandi reka duhera amakuru yacu umunsi w'ejo. Abantu bose bazi ko kuwa gatanu ariho hari umunsi w'isoko rikomeye hano mu Binembwe ndetse kuva kera kose izi ntambara zigihari. Iri soko ryabaga hano za centre hano mu Binembwe centre, gusa ubungubu yasubiyeho yahoze ariho ku Kiziba, ari naho mwabonye risa nkaho ryubatswe nubwo wenda atari kijambere, ariko ku bantu bari mu cyaro cyangwa se ahantu hari hataratera imbere irandi ryose nyine. Rero iryo soko ryaremwe ejo, hari harimo ibintu byose, hari harimo ibiribwa byose, aho ibintu bikomeje kumanuka mu buryo bushimishije. Abaturage ba Binembwe bakomeze kwishimira uburyo bari mu kubasha kwa fodinga kugura umunyu, amasukari ndetse n'ibindi bintu bigiye bitandukanye, kandi bakayibona mu buryo butabagoye. Ku yandi makuru abaturage bakomeje kuvuga yuko ibintu rwose biri kugenda neza kandi bakomeje gushimira MRDP na FC ndetse n'Imana ikomeje kubahereza ibihe byiza ndetse n'umutekano. Ntibatinda kuvuga yuko rwose ari Imana yibakoreye, nubwo bazi yuko MRDP barwanye cyangwa babarwanaho kugira ngo babone amahoro, ariko bakomeje gushima Imana ndetse na MRDP na AFC. Rero hano mu Binembwe babyutse neza, bameze neza ndetse no mu nkengero za Minembwe zose zimeze neza, nta ntambara ihari ndetse nta n'ubwoba buhari. Ibintu byose bimeze neza hano muri Binembwe. Twerekeze za Kabanju ku mirongo y'urugamba. Biravugwa yuko Inagatete za Kabanju naho akomeje gutuza, umwanzi akomeje guhisuka ku bwinshi nk'uko dore tubabwira, ndetse hari n'ibikoresho bamaze iminsi bambukije ngo bashaka kuzamura bigeze hano za Kabanju byinshi cyane. Gusa kugeza ubu ngubu nuko amakuru tuzi nuko igisirikare cya Congo FARDC ndetse n'abazalendo n'abarundi n'abacancuro bakomeje kwisuka kuri ino misozi kugira ngo babashe kugerageza uburyo bashobora kuba bafata iyi misozi bambuwe ndetse bakagera na hano mu Binembwe. Rero wenda twagana na hano ku Ndondo. Amakuru avuga ku Ndondo nuko hari umutuzo, biracyatuje, nta ntambara ihari. Gusa biravuga yuko hari ingabo zikomeje kuzamuka muri bino bice ku bwinshi ndetse anytime
hashobora kuba haba intambara. Ngira ngo murabizi yuko mu bice bitandukanye bya hano ku Ndondo biyobowe n'amadu ndetse n'intare za Sarambwe gusa za Masango hari umwanzi, hari abasirikare benshi cyane baba FARDC, abazalendo, abamercenaires bakomeje kwisuka muri bino bice. Gusa nanone kandi amakuru twagezaho abakunzi bacu nuko hakiri agahenge za Rurambo, nuko naho biravuga yuko naho hakiri agahenge. Gusa nyine ntabwo twavuga yuko hari amahoro yandi kuko umwanzi akomeje kuzamuka, ariko ibice biyobowe na MRDP bambise neza kandi rwose umwanzi nawe yatinye no kwinjira kugira ngo arwanye MRDP ndetse na AFC kuko amaze kubona yuko ari abasirikare bakomeye cyane. Ngira ngo ku bantu bumva igifurero n'abantu bazakomeza gukurikirana amakuru ya hariya, abafurero bari mu kohereza amaudio bavuga yuko ngo MRDP na AFC atari abasirikare bo gukinishwa, kandi ngo nubwo FARDC n'abasirikare bose iyi coalition yose bari kumwe, ngo nubwo bakwishira hamwe ntibashobora gutsinda bari abantu. Ariko impamvu bari kubivuga nuko bazi yuko bafite intego bari kurwanira, niyo mpamvu. Ngira ngo wakomeza ku yandi makuru ari kuvugwa mu mushasha bwa Scott. Urakoze The King kutugeza amakuru avugwa muri teritware ya Binembwe ndetse no mu nkengero zaho, ndetse navugwa mu bice bitandukanye by'Indondo ya Bijombo. Rero tugera mu bice bitandukanye by'umushasha wose muri teritware ya Fizi Baraka. Ndikuvuga ngo muri Fizi haravugwa umutekano utameze neza. Mu by'ukuri abaturage bo muri Fizi bakomeje kunyanyaswa umunsi ku munsi, bakomeje gukorerwa icyo bita torture cyangwa bakomeza kunyanyaswa umunsi ku munsi. Ariko kandi biravuga ko FARDC ndetse n'abazalendo basubiranyemo nyuma yo gukubitwa cyangwa nyuma yo guhondwa kwa FARDC natwirwaneho. Mbese nyuma yo gukubitwa kwa FARDC twirwaneho ibakubita, nukuvuga ngo FARDC yamaze gusubiranamo n'abazalendo muri kagace ka Fizi. Bikaba bivugwa ko umuzalendo umwe witwa Tumbozito ngo yaburiwe irengero kubera ko bashwanye na FARDC bararasana. Bamwe bari gwirengera abandi bahasiga ubuzima. Andi makuru avuga hano mu Fizi Baraka, perezida wa societe civile ya Baraka n'umuyobozi wa FEC nukuvuga ngo bafashwe na FARDC. Nukuvuga ngo ni biro ihuza ibikorwa bya societe civile force vive yo mu mujyi wa Baraka muri territoire ya Fizi. Nukuvuga ngo yatangaje ko abantu batandatu bayigize ndetse n'abakora ibikorwa by'ubucuruzi muri ako gace bafashwe n'abasirikare ba FARDC aharejo ku wa gatanu tariki 14 z'ukwezi kwa 8 2026 mu gace ka Katanga. Mu bafashwe harimo Albert Etunda Maisha, ni president wa societe civile ya Baraka, ndetse na Mukindula Ali uzwi nka Lebo, ni vice president wa Federation des entreprises du Congo ariyo bita FEC. Nukuvuga ngo niyo ni mu mpine n'amagamba ahinye ariyo bita ngo Federation d'entreprise du Congo. Mu mujyi wa Baraka hari kandi abandi bayobozi b'imiryango ikorera ako gace nkuko byatangajwe mu itangazo ryashizweho umukono n'umunyamabanga nshingwabikorwa w'iyo cyangwa izo nzego witwa Like Lokendo. Abo bantu bafashwe ahagana saa 3 ubwo bari bagiye guhura n'umuyobozi w'ingabo waho. Iyo delegation yari igiye kuganira ku bibazo by'amabariyeri yagenzuraga muri abice aho abantu benshi mbese n'abatwara ibinyabiziga iri muri ako gace ka Katanga. Societe civile ivuga ko abaturage baho bakomeje kwinubira amafaranga basabwa mu buryo bunyuranyije n'amategeko, aho bavuga ko buri moto isabwa gutanga 5,000 by'amafaranga y'amanyekongo bitwaje ibikorwa byose kugenzura no gushakisha abantu cyangwa ibikoresho. Societe civile societe civile yamaganye ibyo ifata nk'ifungwa ritemewe n'amategeko kandi ridafite ishingiro. Isaba ko abantu bose bafashwe barekugwa ako kanya kandi nta yandi mananiza ahabaye. Birange nundi abo ba societe civile bagiye nundi kubonana n'abo basirikare, birange nabo bafashwe nundi nizo zego za leta ya Kinshasa. Urumva ko umutekano
utameze neza muri bino bice bya Fizi Baraka, aho bakomeje gushiraho amabariyeri mu nzira aho abaturage baca. Waba ufite moto bakagusoresha, waba ugenda n'amaguru bakagira ute bakaba n'ubundi bagusaba amafaranga atandukanye. Izo zose ni ibintu bikomeje guhangayikisha umutekano w'abaturage muri kano gace ka Fizi na Baraka. Rero bakabasaba leta Kinshasa kuza kubakura muri kano kaga gakomeye cyane, ndetse no kubakuriraho zino za bariyeri zidashinga zikomeza kubakuraho amafaranga zikabateza ubukene. Izo zose ni ukuvuga ngo leta Kinshasa irabizi, ibikorwa byose irabizi, ariko kandi ikabyirengagiza. Rero nayo makuru dufite hano muri Baraka na Fizi, ariko kandi tunyarukira muri Sud Kivu mu bice bitandukanye. Imirwano ikomeye nundi yakoreshejwe n'intwaro ziremereye cyane yongeye kubura muri territoire ya Karehe. Ni nyuma y'ibyumweru bikeya umutekano wari umaze gutuza, imirwano yongeye nundi gukomera mu nkengero za Numbi muri Sud Kivu. Ihuriro rya R23 rihanganye n'igitero cyo kwisubiza ibice byafashwe cyangwa byabyigambwe nuko FARDC yabifashe ndetse hamwe n'abazarendo. Rero ibice bivugwamo imirwano, urusaku rw'amasasu n'ibisasu bikomeye cyane byumvikana hirya no hino. Nuvuga ngo byakomeje kumvikana mu bice bya Chambombo, Lumbishi, Kaziba, nuvuga ni Kaziba, Lumbishi na Kwisimbi na Gafufula na Kazinga. Uko ibice bigenzurwa, nubwo amakuru akomeje kuvugwa ko abazendo ari bo babifite, kandi M23 yagize gute yabihakanye, ivuga ko ibice bigenzurwa na AFC 23 turwaneho. Kandi amakuru aturuka mu baturage avuga ko ingabo zishikiye ubutegetsi bwa Kinshasa zagerageje kongera gufata ibi bice bimwe na bimwe, ariko biza kunanirana, urugamba rurabananira, barakubitwa cyane. Ariko kandi muri bitero abaturage bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye cyane y'imirwano, igatuma abaturage benshi bongera kwimuka bava mu byabo, mu gihe nundi hanavuga ko hakomeje kwangirika kw'ibikorwa remezo ndetse n'imitungo yabo. Rero umutekano muri ako gace uracyakomeje kuba mubi, kandi ibintu biracyakurikiranwa hafi, kuko AFC 23 ivuga ko izakomeza kurinda abaturage ndetse n'ibyabo. Rero amakuru twabashe kumenya y'uyu munsi, nukuvuga ngo ahaje ku itariki 14 nundi hari kwa gatanu, imitwe nundi byishize hamwe na bishikiwe na n'ubutegetsi bwa Kinshasa, harimo FARDC, FDN ndetse n'abazarendo n'abacancuro b'abanyamahanga ndetse n'ingabo z'u Burundi, ngo bakomeje nundi ibitero bikomeye bikoresheje intwaro ziremereye byibasira ibice bitandukanye bituwe cyane n'abaturage. Rero uko bitero nundi byakurikiranye, nukuvuga ngo saa 9 zuzuye havuzwe ibisasu bya rutura byarashwe mu gace ka Kanyora, hakikisha ku gace nundi muri province ya Sud Kivu. Saa 5 havuzwe ko harashwe cyangwa hagabwe igitero cyagabwe ku mudugudu wa Kawele muri territoire ya Masisi. Ibyo byose ni ibitero byakomeje bikurikiranwa, nukuvuga ngo byatewe n'abazarendo na leta Kinshasa, biterwa icyarimwe. Rero nuko byifashe muri bice bitandukanye, ariko kandi niba twakomeza mu bindi bice bitandukanye, andi makuru avugwa hirya no hino. Bwana munyamakuru, urakoze cyane. Reka amakuru yacu kandi tuyahera muri Buvira, dukomereza hano muri Buvira. Gusa turasubira inyuma duhere ku munsi wo kuwa kane, ahari itariki 13, ari nabwo abarundi cyangwa se abanyamurenge bari bari mu Burundi muri 2004 bagiye ibibazo, bishwe bazira uko basa. Uyu munsi rero niwo munsi hari ingabo nyinshi cyane, bavuze ko zirenga 10,000 zambutse zigana muri Plaine de la Rusizi ziciye za Kavimvira ndetse zinjira no mu Burundi. Gusa hari amakuru menshi yakomeje kuvuga yuko ari 10,000, abandi bavuga yuko ari zirenze 10,000. Gusa izi ngabo bwana Scott, nizo ngabo zambukanye zirantwaro abantu benshi bakomeje kubona kuri social media nyinshi cyane.
ndetse biranavuga yuko ku munsi w'ejo nibwo bigabanyije ibice bigiye bitandukanye kugira ngo twababwiye inzira bifuza ngo guca ndetse no kuzamuka. Bamwe baranforce bagenzi bari ku ndondo cyangwa se bari hano za Masango, abandi bagende umushasha wose ibarabara ryose rigana za Fizi na Baraka, abandi bace mu mashamba ngo bazahuruke muri bino bice bya forêt équatoriale biviramo bavira mu ishyamba bagahita binjira muri Gipupo. Ngira ngo message y'abantu benshi bari bavuze nuko nguko niyo gahunda bari afite. Gusa ku munsi w'ejo hari ibice byinshi bya hano muri Plaine de la Ruzizi bavuze yuko bagomba ngo gukaba cyangwa se kubizamo bagashiramo n'intwaro ngo ziremereye kugira ngo izabafashe kurasa mu gihe bazatera muri bino bice bitandukanye za Kamanyura, aho bivuga yuko hari ibindiro bya AFC cyangwa se M23. Ibi bice rero bivuga yuko byashizwemo izo ntwaro ziremereye cyane kandi zirasa kure, baguze zivuye mu bihugu bitandukanye. Bavuze yuko Kanganiro ni hano muri Plaine de la Ruzizi, na gace kitwa Kanganiro, ko niko kamwe bashizemo intwaro ziremereye cyane, akandi kitwa ngo kwa Mulimbalimba naho ngo bashize intwaro zikomeye, ndetse na za Kotongo ni ibice byo muri Plaine de la Ruzizi bagiye bashiramo izi ntwaro kugira ngo zizabifashe. Urabizi ko muri terme ya gisirikare bita izi mbunda zikomeye yuko ari ngo imbunda za musada, urabizi. Ni ukuvuga ngo izo mbunda za musada zose bambukanye cyangwa se Burundi bwabahaye, ndetse n'izo baranguye bari kumwe na Congo, bari kumwe n'umuperezida wa Congo, zose bazambukanye hano muri Plaine de la Ruzizi. Binavuga yuko bazishinze hariya ngo kugira ngo baje ngo kwigarurira za Kamanyura, ngo bagere ndetse no Bukavu, ndetse ngo bazakomeze bagere na za Goma, bongere kandi bisubize ibice banyazwe cyangwa se babakuyemo. Ni ukuvuga ngo nubwo ibintu bisa nkaho bikivugwa gutyo, ngira ngo ku munsi w'ejo bararwanye muri bice bitandukanye bya Plaine de la Ruzizi, humvikanye amasasu, nubwo wenda bitabaye umwanya munini cyane, kandi bano bagabo bose urabizi ni coalition nyinshi ariko ni abanyabwoba cyane. Rero muri Plaine de la Ruzizi ndetse na Uvira hakomeje kuba mu bwoba n'umwuka w'ubwoba mwinshi cyane ku baturage. Bavuga yuko hari intambara iri gututumba muri bino bice bitandukanye, ndetse barabibona bakavuga ngo none iyi ntambara izabasimusiga kubera ko abazalendo na FARDC n'abarundi bafite ibitwaro biremereye, kandi bo ntibazabatinya kurasa ibyago ku baturage. Ibyo niyo bareba. Ni ukuvuga ngo abaturage bafite ubwoba muri Plaine de la Ruzizi, bafite ubwoba cyane, bari gutekereza yuko anytime hashobora kuba intambara. Ngira ngo wenda twava muri bino bice wenda kagandi makuru avuga mu bindi bice bitandukanye. Urakoze bwana makuru nkunganaho keya kuri iyi mirwano uvuga ya hano muri Plaine de la Ruzizi. Ni ukuvuga ngo hamaze kwambuka abajenerali batatu ba FDLR. Abo bajenerali batatu bafite gahunda yo gukuramo Gatogota na Kamanyura. Niyo gahunda bafite kugira ngo bakuremo AFC 23 turwaneho iri hariya muri bice tubabwiye za Gatogota na Kamanyura. Ni ukuvuga ngo baturutse Bujumbura. Ni ukuvuga ngo izi FDLR zaciye Bujumbura, ni ukuvuga ngo bambukiye za Cibitoki, bahurukira za Ruvunge kugira ngo n'undi bambukana n'ibikoresho byinshi. Abo bajenerali barimo bambutse hariya za Plaine de la Ruzizi, harimo umujenerali witwa Murwanashyaka, hakaba n'undi mujenerali witwa Bigirimana, hakaba n'undi mujenerali witwa Damascene. Abo ngo bazanye ibikoresho byinshi bagenda babishira ahantu henshi hatandukanye muri izo bice wavuze haruguru hatandukanye. Gahunda yabo ngo barindiriye bagenzi babo bazava Uvira kugira ngo batangire operation ikomeye cyane, kugira ngo n'undi babashe kuba bakwigarurira n'ubundi kano gace ka Gatogota ndetse na Kamanyura, babashe n'undi bo kuba bakwijira za Bukavu n'ubira bice bindi bitandukanye, wenda baca za Ngomo, mu Ngomo bijira za Kaziba, mbese ibice byose batangiye babyigarurire nkuko bigamba. Rero ibyo byose ni ukwibeshyera ibyo bagiye gukora hari Plaine de la Ruzizi.
barye barimenge kuko intare ziri hariya ntibyoroshe kandi bari tayari kuba babasubiza inyuma. Rero reka duce mu bindi bitandukanye wenda turava hanze ya Afurika. Ni ukuvuga ngo i Bukavu habereye igikorwa n'undi umucanga umuhango wo gutanga ku mugaragaro inkunga y'imiti igenewe abaturage ba Minembwe mu rwego rwo kubafasha kubona ubuvuzi bw'ibanze muri ibi bihe by'ibibazo by'ubutabazi. Iki gikorwa rero cyabereye muri Sepake Shalom Nguba, gikorwa muri gahunda ya Dusani Inkike z'Umurenge yatangijwe na Nazarene Light. Mbese ni kanisa cyangwa itorero riba muri Amerika ku bufatanye bwa Nahed Asadi ndetse n'ihuriro ry'abubatsi b'amahoro. Pasiteri Mbarushimana Joseph yavuze ko iyi nkunga yakusanyijwe n'abakirisitu kugira ngo bafashe abaturage ba Minembwe bafite ibibazo bikomeye cyane cyane mu bijyanye n'ubuzima. Abahagarariye amatorero n'imiryango bitabiriye umuhango bashimiye abatanze inkunga, basaba ko gahunda ya Dusani Inkike z'Umurenge zakomeza kugira ngo ubufasha bugere ku baturage benshi. Rero ihuriro ry'abubatsi b'amahoro ryashimangiye ko ubufatanye n'ubutabazi ari ingenzi mu gufasha abaturage bahuye n'ingaruka z'intambara no kongera kubaka icyizere n'imibanire myiza n'ubundi y'abaturage. Andi makuru avugwa mu bice bitandukanye twambuka mu imbibi, ni ukuvuga ngo i Nairobi, Moise cyangwa Honorable Mete Moise Nyarugabo i Nairobi Kenya yagarutse ku bwicanyi bwabereye i Gatumba. Moise Nyarugabo wari Nairobi muri Kenya mu muhango wo kwibuka ku nshuro ya 22 jenoside yakorewe abanyamurenge hariya mu Gatumba mu Burundi, yavuze ku ngamba n'ubusabe butandukanye abanyekongo cyane cyane abanyamurenge barimo nawe ubwe bamaze imyaka bashikiriza abayobozi b'u Burundi. Yavuze ko basabye abayobozi b'u Burundi harimo na perezida bagiye basimburana kugira uruhare mu gushaka ukuri n'ubutabera ku bwicanyi bwakorewe abanyamurenge i Gatumba mu 2004 aho abantu babarirwa mu magana bishwe. Nyarugabo yavuze ko nubwo habayeho ubusabe bwinshi bwo gusaba ubutabera, kugeza ubu nta gisubizo gishimishije cyatanzwe n'imiryango cyangwa cyatanzwe ku miryango y'abishwe. Yagaragaje kandi ko igitekerezo cye cy'uko abayobozi b'u Burundi bakera n'abanone bashobora kuba baragize uruhare muri gahunda imwe y'ubuyobozi n'inshingano, ibintu avuga ko bishobora kuba intandaro yo kuba ukuri n'ubutabera kuri ubwo bwicanyi bitaragerwaho. Mu bantu bakunze kuvugwa mu bijyanye n'iki kibazo harimo Agathon Rwasa n'abandi bantu bashinjwa kugira aho bahuriye n'ibyabereye mu Gatumba, ndetse n'undi witwa Pasiteri Habimana. Abo bose n'undi bashinjwa gukora jenoside n'undi yakorewe abanyamurenge hariya n'undi i Bujumbura. Rero n'ubundi tugana ku musozo y'amakuru yacu, Nederlande cyangwa mu Buholande naho habereye umuhango wo kwibuka abanyamurenge bakorewe jenoside mu Gatumba, aho abitabiriye umuhango bakoze urugendo rwo kwibuka ariyo bita Memorial Walk bagana kuri ICC, aho basabye urwo rukiko gufata abakoze ubwo bwicanyi kugira ngo babiryozwe. Rero ni ukuvuga ngo murabizi ko hari n'abareze batanze n'ikirego kugira ngo ababikoze abo bose babiryozwe, kuko bakomeje kwidegembya hirya no hino bakomeza kwigaragaza n'ubundi mu gihugu cy'u Burundi, kandi ababikoze bari aho ngaho batarabona n'ubundi ubutabera. Rero ni amakuru twabashije kumenya hirya no hino bwana n'amakuru, wenda niba twagana ku musozo. Yego tugane ku musozo gusa kuri aya makuru nkunganira gato, byavuzwe yuko abagabo b'abanyamurenge ndetse bafatikanyije n'abandi bantu tutazi bivuga yuko batanze ikirego yuko Perezida Felix Tshisekedi ndetse na Neva
bakomeje kugirira nabi ubwoko bw'abanyamurenge ndetse n'abatutsi muri rusange. Rero ayo makuru tuzakomeza tuyababwire, tuzababwira ibyavuyemo ndetse n'uko byifashe. Wenda reka tusoze amakuru yacu muri kino gitondo, ngushimire kandi kwifurize umunsi mwiza ndetse n'abandi bose badukurikiye, mbabwira nti mugire igitondo cyiza, amahoro y'Imana ndetse n'ibirori byiza, mugire ibihe byiza aho mujya hose. urakoze Bwana Nuko kubana natwe.